abusia for yama obibia akwa aba ahai eye akofra media enso video bi a yensa aka no ene na ye de ebremo na yenim nia ekoso wo Ghana meka se Ghana fo ene timamufo no etimidi tumi ehye omunsam a omunsuro meka se Ghana Police Service Fire Service chese soldiers aye meka se military ayini omunsuro eni Ghana sa military fo no meka se citizen timamufo no ensuro wo mo eni bebi omunya sa akukuduro yi edi efiri na omuye nuoma bi a wodwene ho a wonte ase edi ebenti a ene ya me no kasa no yekọ Asante Region kurobi efro Jacobu Amansie Central anase meka se Amansie side ho no galamsefo a omu cheso omugu so galamse na yenim se John Dramani Mahama a oye NDC aban ba asunu nani abra se otu galamse no ase neso so no yebeka se saati mamufuo no omunte se dogobi enu abe omunte se niema mpanyini nani abra obo ho dawuro no se yensuo yensase ye nobai no ma omunse no ene de kora de omunte hwe a omugu so omudi excavators any pickers any no keka na chese no mo omoye no ano odin na me no kasa yi no ensem bi asi ewe Jacobu meka se Amansie Central a meka se Ashanti Region na yebekwa akohwe ni asi galamse ho nsensem no me no ekasa yi no galamse fo no ya omadwen se police fo aba ho omo ba be yeden omo ba for duty eniti no omo betimu wo omo ache so omo dia kukuduro boys ni bi efa police fo no tuo eho no ma na tuo kasa ye police fo no tuo ni kasa ye gimaya transport wa baako kan wato nananum ewo nse do na ne ewom se omo killer no a oka ho no omo bubu ni nan nyina Ghana Police Service abubu killer no ni nan because of say omo adwuma die no omudi no omo killers ache se bibibi anti we de killer bewu la show na yebeka se we no eyade ni kwanse wo bia blemu police service no and military no edi kwase obi blame wo esan say is getting out of hand ese say omo take action na omo set example bi eto ho no mo na galamsefo no hunu say nuoma na omo ye no aban no enso so omo eso abusiafo mo me yankode video na ye ba ne ye ho no mo no ye de be ba be council na me ka kire say me a me no eka say no me did amono ba kope mo me yanko ne yankonkwe ni akofra media yensa aka no na ye ba ye beba beto amoso police ni we pa banwe omaje yeah omejani okuobi okubako no da ono okunu oda ho wanne kwatuo no di gane no do kwatuo di gane no okunu no okuna fatuo no okuno Fiaba kusu play we yo tena nine hey no ma yen ni o me ba hawo nti adwuma no o ba kusu na ko na opra no na nine pa moja bi o de ko no o moja sama ba o okuno no da ono hey oh obi anzu ka bia ni o betam na ko okubako hey moja pa hey
Oko. Ma ko wura ho. Ne hu moja no na hu moja. Oku ba ko. Oku no. Moja pa he. Monsieur mon frère, mon bali au coin. Mon frère, mon bali au coin. Mon frère, mon bali au coin. Abon tuo. Pas na bon tuo. Police ni na bon tuo. Abon minimum. Amuko. Abon minimum tuo. Ani fiseo. Eguni minimum. Eguni minimum. Ewiase pa he. Ewiase adin. Abuziafo sani emidi kan e ka kire mo no akofena media ye de ensem no toy no an esese ye tam na ye de eba beso mo na ye bisa se no timamufo no omo pese omo kire se meka se military no omu right ana military eni omo right ana se esese omu jai omo na ensase no omo sei ye ensase nyina esese ye jai omo na omo adi tumi eye nia omo epe ansa no eye dabi eni kwanse eba ne saa esan se oman bia e wo hono a oman no omo de omo ye omadwene se oman mu soldiers and also police no a ewo mu no omo nsuro omo man timamufo ni nsuro wo omo no ane na ano odin ye pa se sai bi na kama ye se eya eba so ewo oman kronkron Ghana mu obetina police for kwa ha se koye operation yakumbi no mu wo mu obeti soldier for kwa ha se ekoye operation omakumbi no wo mu ba se ne nuoma no ekoso no we don't do that yanso so sa nuoma no so sep timamuni ono no wo power or won right say or say o minor japade nsase odoma komade abto ha mayen ensu a enam so a che se eno no ye ade a eboa nnuane na nnua mututu ni nyina agu ubebisa eye because of say omu to gold a eye galamsey ubo so no omu di galam omu di ye kan se excavator akosi nsase so na ensu ni nyina omu ase no ene uhunu river pla oyire beho river densu oyire beho ensu a chese tano ni ne keka ho no ni nyina omo asese ni nyina ofi eni chese ensu a ededa ho no mu a eye ajapade a odoma koma edeto ho ma oman kronkron Ghana no ene ebeka se all because of galamsey ntino ene sa no mani nyina ahwere oman kronkron Ghana na eso so timamufo ni ya omadwene bi se ehu bi ka wo mo adwensakire bi bo mumu na oma kai se dachi omunchiri ma no so edien ena omode be kire omo se we enso we di sei dua we ye fre ni sei koko we sei na koko no ene na ma ye milo ene na ma ye sei che se omo mfa sa no ma no ho nia ewo omutimi ni se omo ni omo abusua ene omo yafunu ena che so omo dwene ho oman no ebe hwiagu oman ni die na ebe kom ene mfa omo ho enti ama esum kese ana ato oman kronkron Ghana me no kasa sesi yi na aban we no obaye no wahuru se no nuama ekoso na esisi na ekoso no is too much a eni kwansa yetenase ema sa nuama ekoso ewo oman Ghana mu eniti eni na nam so ama aban no ati task force wa sa task force fo no omudwumadi omudi ni se ba bia galamsey wo bia no omukọ rounds every day and night na omukọ so a omuboa omo ho esan say anything can happen and anytime esan say galamsey fo no omo ho no mo no
omoni kura atuo asekan ene emma ne nuoma ekeka ho se police fo twe omuti wo ho na se police fo no enkura fu ammunition omo no omudi bebo ani a ane ombekum police fo ni nyina emfa omo ho na wedi ya me no kasa yidie Jacobu a eye amansie center ha na se amansie side ho no mo wedi galamsey fo no ene de omo ho akere omo a omu edwane omu towura mu ebiri nya kwankwa so bewura asase man ko bewura na enso so no omu akasa de excavator no asensa ase no tu kasa owura kwa untimi wura mu na ade ye me ngonwa ne se police ni a aban enam aban so akontetiye na wodo som oman kronkron Ghana na ade a ekoso a enye police ni aban no aman go ahead say ko stop sa no ma no na temamufo sa Jacobufo no omo de wonte hwe na kroma no akagumu a chese omo ko omo so ene na matuo kasaaye esan se aba na ho e makrama nye den anka odasani. Yes, let's be honest, aba na ho e makrama enka odasani esan se ukura aba makrama kawa na wo na ope anything Ghana Police Service omuduru ho no ma boys ni kan twi ko omo so no uhwe video no a uhuru a cheso omo hunu se no baby ade ne ko no ko bone na emrante ri bitimi nya kukuduro fa police fuotuo aban japade a edi bo oman no wo ban no ono no wa fa wode ko ho na ma tuo no kasa aye because police for no hunu se baby ade na duru no aduru baby a esese eye do and die nti esese omo fire ene ma omo fire ya nipa baako etoye mu ho a kna omo kila no waka ho no yese wodwane ane ne omu spray ni na tatatatata onso wantimi anko omu bubu ni nan mu eniti ye bo police fo na baso we eyade esese Ghana ban eto omo rank no Ghana ban pejamu Ghana IGP u pejamu ma wo omo esanse adwuma na eye police adwuma no eye owuo adwuma senye se tuo no kasa ya nka galamsey fo ni bekum wo omo yan ka galamsey fo ni beko esanse enche kura na ya titi ya hunu nuoma akoso ya titi nuoma bebre a chese ni nyina no eye ayrohosam a omukum soldiers no kum police fo no a kire se omo fa omo hudi obi anka hwenkyere wo omo enti se ni de pa de ama police fo no so hunu se no omo ma me fa omo nkwa ene omo abrabon to chacha saa biem abero no so no ofiri mu anema ne yire ene na busuya omo ho be kire wo omo enti so omo take action enti we the Ghana Police Service IGP dam your friend say IGP Christian Tete Yehonu yesro saa police fo omo hia abaso bode eni kwa so oman ne ye omadwene se ni omo ye no nye omo hia abaso bode afia ye kwa Asante region hono mo a ane na ne be kan se Dr. Frank Amankwa sa police fo we no bomodene frɛ wo mo to party ma wo mo esan say we Asante regional minister and I say you can say yeah whatever it is enti frɛ wo mo na mommo omo abaso esese aban no arezi omo rank no esan say this time around we don't do that in Ghana. Yenhwe ne galamsey eye wo oman kronkron Ghana mu enam galamsey sunti no ena ama ebinum anya sika abuo mo ho chese shepe a ama oman no so no ajapade no manyina asai aban bia baso a na ye de atagi ne na ye blemu no aban ne bekoso aye na afamu de ese de na so temamufo no nye omo adwen se omo sachera omo adwen ye fa sa no ma no entu yetim esan se oman no eda ho no mo no ena ho se wo fa wo yafunu bra bedidi nakọ na emom so obetu galamsey no a kone in the right purpose way kone baby a wutu a eye aban ena ma won krata okuda wo lances a wutu a wo task edima oman no
na mmom no onkonkoye ne se wokwa chese wokwa na wobawuram na woye ne awopɛ na ade baako ne se I am no blame with them ye himfo no so no ehimfo a awudi ahyɛ wo ma oman a yetimu no ehimfo awudie ahyɛ wo ma ehimfo mo de nwene nkunwa nsase egu nkunwa no ho no ehimfo ne binom enwene ho ene de mo mɛyɛ ka nokore ɛwɔ ho ehimfo ne binom no omunni etema omunni ayamhyehyie adwene bi na omutim se omoyɛ ehemfo enti no ensase no nkunwa no ho nsase no esoso omobɔ ho ban oban obetena so no kwan bi obefa so a obedi yiye ewo nkunwa no ho no obefira ntoma akese odi nuoma akese be gugu ne nsa eni na ehia no enti ono so bana se galamsefo no omomma ne nsa so ko no akini ekohwehwe galamsefo no se mommra me won nsase wo ho. Yes, of course. Ehimfo ne binom dwuma omu edi no. Enti nuoma we na asi we Jacobu no enye me nwanwa. Eye amanse central ho na sa amanse side ho no. Sa asem we na asi ama nipa afiri mu no enye me nwanwa because of said die benti a enye me nwanwa. Wo be komu no na ohene bi ana kuro no mu ohene na asamere man no wo ho no ne nsa ehye ase. Eniti police for no kura ekọ ba bia koye operation a ehemfo no timi frɛ sɛ na ma mo nkwa adwuma sɛ police for be ba ha no mo enti police for sɛ omo kɔ a omo nkra omo mfa information bia enko ne omo behunu ane sɛ sometime because omo ba no muni ba bia omo kɔ omo ayeden adikane anya plan ni nyina enti ehemfo no mo soso mo kan ho bi ye kan hemfo amenka sɛ kuro wesu whole Ghana ye hemfo no mo bi no mo kan ho bi mo na matoto excavators assembly mindfo any ministers MPs no na edi animo mo di sa adwuma no mo hye mo kutupa e ma sa anooma no ekoso esan se omaye da ho no ma emu hemfo emu mpanimfo eni ne keka ho boni ne awudi ahye omoma na omo se ensase no sa oman ni dabia oman no eye mobo dabia oman no kwa ahokyire mu enito aban ne ba na so hwese saade we ne bema na aban na se na dom station no nuoma beji agu ama no a ane watake ho no ma wadi anibere ene etake ho enito no mesre Asante Regional Minister Dr. Frank ohene amankwa se udino maboni ye di afache me maboni ya no so maboni ye so a fache me director yesra o se mobomani ayeden ewo galamsefo no so na modi letter beba beto abonten se omukọ police fo ni soldiers ne kọ na se galamsefo no start se omo start fire omo ni omo mfa mwani ni ebesi no ensi esan se babiade na duru no se bibia nse ya bibi so enyeye galamsey no ya jinsamu ewo oman kronkron Ghana mu emu excavators eni nuoma ekeka ho no it's too much ano odin ye abusiafo ensem no iguso aye ekoso sei no enye sa Asante region ko wodwani hwebro hafo region wodwani hwehwe nkuro Ghana nkuro ne baabi a galamsey no noa ne seche se omuhye wuram kwaye no mu dwuma omudi ne se omudi asase no awudie asase no omu se no omudigi nsase no ensuo no omu se no we ye boni kase a ekoso chance ye hwie moja agu fom nti ama asase ne oman no ensi apinie asase na honhom a beka se ebo oman Ghana ho man no ene ni nyina adwa na firi Ghana nti ama oman no ene oman no ayese Sodom eni Gomorrah no ena ekoso ubebisam ni nyina aye galamsey ablante bi besusu hunu baby obenya ni sika firi within a short time because of galamsey ntino na wanya no ho shepe wasisi adan na wafa boys ya omo ye adwuma ma no atoto atu amomo a chese it's too much anodin na me no kasa na me kanfo ama se akofra media bo modin se wo be subscribe ama akofra media nipa na woni ne kasa no ni din de amono ba akopɛ edin e dam so obi antimi enye na akofra so de uhunu akofra foforo bia wo media no so na eno no enye original akofra no anie sekan no akroso mu
follow yen, subscribe ma yen, na turn on notification bell no on fa ma yen. Na fa wo comment bra ye video bi e be drop no fa wo comment so bra fa ma yen. Ye kwa ensemu no ne yakomu a we asem we asisesi ya no wo benya panyini bi obetutu ntuma egu so na omo beye press conference and a press release na omo de ensem beba begu abonten se ne Ghana Police Service ye no enye obenya panyini bi a adwene ne da form obeba be keka nsem hunu na sa panyini ne de ade ka wawu e wa akofana media so esan se ye ntenase ma onipa ba akopa bi enkrofukuo bi ene chanafuo bi no mo assembly manfo no ohimfo no bi no mo enkeka o mo hommom ensai asase ene emuagya pade a odomankoma ede ama oman kronkron Ghana ye ma nipa ba akopa bi ema mefa all because of say personal interest. No, it's not gonna happen. Enti abusiafo ye guso a ye ne e kasa yi no na ye kase mpanifo no omudi sa adwuma no ebirim wo aban mu a omudi sa adwuma no MPP penso na MPP ministers ni binim di sa nsem hunu no na NDC abaso no ebirim susu wo mu omudi sa bone no enti eseso oman konkron Ghana man panyini John Dramani Mahama papa Sh00t u boy adwuma na mo ministers no ene wo MPs na assembly man na himfo no mawani mmiri wo mo so enti sa ho be ma wa ban na ebedu baabi no mo di galamsey ene be se wa mamuo no o mo di galamsey be ma wa mamuo no ne wa ye bia no ebe trigger ebe hwiegu na no ma so hwiegu a wo hisa enkwasa first ni biem enti yewura mampanyini John Dramani Mahama mawani mmiri asemwe na aba no a soldiers na ma na se police fo no a shoot galamsey fo no ama bia firi ma ya bubu omo panyini so ne nan no ebe ya anka panyini ko omo fa nkoto afiase amona munumu na ne wawu no so wawu esan se omo mpe oman kronkron Ghana eyie abusiafo akofuna media so nie aha na yedi mu besie na ye kasa ye koso aka anu odin ye ni di akire ne beba bia no ye de beba abeso mo hwe video no na fa wo comment begu ho no mo mayen like na share efamaye na yenko yanim yedamase peace out.